Sljedeći Rike. I tamo žuti, ej! Lijepa šansa. Dobra! Samo dole. Evo, evo! Ajde mu! Bravo! Bravo! Stiže! Stiže! Idi u gaz! Uci! Bravo! Idi gaz! Gaz! Kuljo, 1-1 odi to, jebote! Evo dame i gospodo, to je završilo prvo polovine, 0-1 za goste iz Rijeke. Ide Stefan, ide! Bravo, mali! Ej, Oske! Sam Jureci! Sam ti! Sam ti! Šut! Nema šans. Bravo! Evo je, bravo! Sam si! Tako je! Nula a gol za Lokomotivu motivira se u 17. Mateo Monjac. Ajde! Evo dame i gospodo, dobro je došla današnja utakmica, Ošt, Omišalj, Lokomotiva Rijeka 0-2. Hvala vam lijepo i doviđenja.
Thank you.